Meghalaya Football Association lyngba Sekretari Bah Suinesh Syiem kala Pynbna baka Meghalaya Youth League kan kutno haka arpu pra tarik Nailur haka League State. Ki quarter final ken long haka Sun bat nyau tarik Risaw, ki semi final haka Khandai tarik Risaw, ha third ground bat SAI Stadium, bat ka final kan long haka kawei tarik Risaw ha SSA Stadium First Ground. Lapan benaru baka Meghalaya State League kan sedang haka arpun riu tarik Risaw haki riu tylli ki jaka bat an phiah yaki tim haki riu group marsaw tim hakawei ka group. Lai tylli ki tim ki ba kynthup yaka Rangdajied UFC ka Mawlai FC bat ka Shillong Lajong kin shim bynta hakani ka league. Ye Bah Suinesh Syiem ba don ki rai naka Shillong Lajong ka executive committee ka MFA mtasi. Kejingira juga MFA Executive Committee minta kasih kalau ni la agenda pada ini kami Meghalaya Youth League di kan kut haka tarik ke league stages di ingin sedang no ya ke quarter finals dan juga santarik berai banwan berai Oktober di haka santarik ke quarter finals bat ni tarik ke quarter finals nanti Khandai tarik ke semi final bat kami tarik ke final Oktober bat kini baru ki final round kini ingin peluang hanya Shillong kawei kan long hapo SAI ground bat kawei kan long hapo MFA ground bat di final match ni tu bat peluang hapo ke SSA ground match ba di ki pirang docu ki di nang ta pada sa kawei ka ba kejingrai ka ba kampungsan ka ba nilai rai banginya sedang no ka Meghalaya State League hauni ubnai banwan di ka tarik bangilaya bu banginya sedang ka Meghalaya State League kan long ka 800 tarik berai Oktober bangin sedang ka Meghalaya State League di revenues ni na ya perhat bangin ya pelong haki hindrut league revenues ngin pelong ikan ya haki hindrut league revenues ngin phiah ya ki teams haki hindrut groups nang ta south league dan haki group nang ta ki champions yang ka group kila long lupa ki qualifiers for quarter final and the best second place will join ada yaka 6 teams ki champions jongka each group ka Shillong Sport ki club na Shillong Sports ki yok nukli ka kota na Shillong Sports ni ra dengan ai likely ka club te kamot ya ka kalang sning ko makalong kem amdan shu banta tingil ai ra ka champion ka padi mulai nang ta ya ka Lajong by virtue da ka ya ka Rangdajied bakal ka defending champion ai ra dengan ai Rangdajied bakal participate ka tournament MSL la Shillong Sport likely di na jantia ni rai atli di na ta nong stoin kade ki ai rai ki umba nong stoin ke West Coast Hills ki don qualifiers nang ta pada na po ki is jantia ba boy ki don ki qualifiers kita mut ki sa atli ki slots ka we kan one na po ki ba job na po West Coast Hills zone but ka we ka ba job na is jantia ka mut ta ki second place ki ba job second runners up jong kali ka mut ki ba na po is jantia but na po riboy jeng slam juga MSL sega la den kala den jikta pa di clubs ki badon ka jing tmu juki baginya ko ni lempung bo pe jong ki IFF ko maka third division I League pat kum ta ter hato kai ke ba pi don ban ong halo kani pi kani makalong hingim la bangin pelong ya ka MSL ke ba no fiatif hi ka MSL ke ka we tournament ka he ba bat sakawei pada kalong ba ni don kam ba jingera mak sarkar ka ba biang tinggi don kam kejingarap sarkar bobiang ada ngimyo ya ka financial help na po ka sarkar mo ka shim jingi ada klang jini min pelong ikini na ta kada ni aisha khania kam le kata ni tam ngilala min pelong da ka MSL kalau ke ka ba kadi sinjam ka bakra ngila le ikini ni kam le kata mo di ka ya kani ka champions team ko bade jo ka MSL menta ngila bade le kai for the next year jo ka bade ka second and third division I League ko ba insan nominate na kala ka MFAแต่มันจะกระสันด้วยกับมันอีกคำมีออกบันพายมีออกบันพายมันเป็นแบบนิ่มละให้บันพายนี่มันเป็นกำลงกำบ้าให้เป็นชูเจ็ดก็วิกทีมได้กับตรงแชมเปี้ยนนะพวก MSL ได้กับตรงนี้ก็หอกกันได้เลยกันที่ดังทีมกี่ปานBah Suinesh na kay MFA bagin ni mi kmat ag jala ha third division mataw snap idon em team ki kham padan no no ki khampan hi no ki sutho hi namar bale ba ngimla hi ngin churai kala MFA ngin chujet yok to team A team B team C bu chule ile ka kham don kan no competition ki we ki don ka ho ngi jet tang team na Shillong Sports na juai ki don ho na nong stein ki don na riboy ki don la jong ka hok bakin dawa ta da ba bhata me kalong ba ngi la dangin kim padan hi kalampung ile ka ka bobiang ngi jet ki champion ka bha hi ba ngin numpa bagi nominate ni no kamba right outright champion hi udon ko boleh